اللہ ایک دو درائی جہادس چون تمیون نبی حضرت محمد رسول اللہ کو درائی یام تاجدار جہادس دراو یام تاجدار جہادش کرن تیاری حتا مانو یارو حتا ولو اسلام ساچ قربانی دنچ ضرورت اسلام دیون فرماون تاجدار چمہو تیاری مز وڑائی اخ بڑ موجا کیا آئی بڑ موجا یام بڑ موجا یا کابریا مزواریا یا کابریا مزواریا انسان تھار واریا دبن یا کابریت در خدمت جناب محمد رسول اللہ آئینا یام گابریت آئی تام کرن عرض دبن یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یام سلام کرن حضور علیہ السلام دو جواب مگر موج وشک تھوڑا گابریام کابریا مجھنا دبن موجی سکیازی کابریا مز سکیازی کابریا مز کاریشا دبن میانی محبوب بناز بہرن ون نسی حتی تیتو یا چکو مت بناز بہرن ون نسی ون کیا بکیا ون یا رسول اللہ دبن توی کو تاز درائیو دبن بدراوز جہادس کوت جہادس دراوز ناز وین کیا شم کرن دبن بحث دراوز جہادس از درائیو توی دبن ام موجوب چھز گامریامز میتیاز چو گری نیچو دیون تلواری پھاش حتاز میتیاز وینو دس پنیس فرزندس میتا بیو ستا میانی گبرو حتاز چکو تو دراو دبن تیمیاز دب نعوذ باللہ بکرن قاتل محمد رسول اللہ تمساز نیتی غلط باچس تپوری کابریامز بازایس ون چانس دربارس مز ون حض دزم معافی تمساز نیتی غلط حتاز ون کرتاز دئی خیر ساز گس توڑ یون باز تاجدار دپن ای بڑ مول حتائی موہی برگام سکیز کابریامز سکیز کابریامز مورگام دبن دیسین دپن موج کرن کلامی یا موج کرن کلامی پتکینیاو پنن نیچو تلوار ہت من موج گابرینا ہے موج گابری دپن ود موزو میان تاجدارو حتی سائرس روستو حتی سائرس روستو اورامیون کام جماغ اولاد حتی روز دا پات اوڑا یہ کام جماغ یاز واتنائی تیزہ یا رسول اللہ تاجدارن فرمونس دبنس موجی دیسین یوڑا فاروقی اعظم سوت بنیومیون یوڑا عمر سوت بنیومیون دیسین نیت چسا غلط کن ٹھیک چسنا ہے جوان آزاو قریب یام قریب آو تامات تنالاو نظر ترونا واتو ہر رویس یس اکنو سوچن سوز ام سوندی بھانا یام نظر ترون تاجدار سندس رویس تبن تلوار پی پانے وش آلو تو تم دبرائی محمد یہ کیا چاہی ونن ایمین موش یہ کیا زبنن حتا سی کیا ونن مین موش یہ کیا زبنن تبن سوچن کیا چھو محمد میں پڑھنا یو کلم ببن مسلمان ابو بکر صدیق سن پوز ابو بکر صدیق سن صدیق خلیل اسمون پروردگار نبی اسمون اللہ ابو بکر اسمون نبی فرماون یا ون کیا بنو مسلمان تاجدار خود کرن تیاری گسنچ
جہادس ام پت دپن تاجدار ون درائیو تھی جہادس ہتس ون اوسس بہ درومت ہمن ست نیت اسمو تائیں بدل مگر ون بنیوس مسلمان خون اس نہ گرم دپن ون تلیو مے یہ پہ پانس ست تاجدار دپن ہتا گوبرا ونچی خون گرم نیر کر ماجہ خدمت کی چھن پروائی زیادہ یل زار پار کورن دپن دپنس نیر گا سوال ماجہ من اے موجی نیرا 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 ہتا گوبرا نیر نیر ہتا نیر کور میں خدا سوال نیرا کمی سوال اللہ 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 یہاں میں حوال کروں نکل گیا خون اس نہ گرم یل جہادس گئی جہادس مز گسن گسنی گوئی گوڑی شہید اس ماجو نیچو اس نہ خون گرم مدینس مز یلیم واپس اس نہ یون اور جہاد پہ مالس اس کوڑ خانداری بائیس اس بینی باقیان اس یم خاتون نیرن بتی استقبالس یہ جم جہاد پہ اس یون واپس مگر یم ات پہ آئی واپس آج یمن ماجن بیاخ موج ہریمز ہمسز موج ناو تمس جوانس مالک بن سنان مالک بن سنان یل ون اور آئی جہاد پہ واپس ہو گو گسن گسنی ہے یوریل استقبالس درائی بین درائی خاندار درائی ماج درائی بت استقبالس گوڑ درائی استقبالس مگر یمن ہونے آز اخ موج مالک بن سنان سنز موج ہورینا فرماون یا موڑائی واپس یون یونی سمکھو گوڑنیتی محمد رسول اللہ دپن یم یل اور آئی فرماون یم چھ یل ساری سمکھے پنن پنن ماجن بینن ساری بایر خاندارن سمکھے یہ موج وسٹینن پہ تھود دن میں نئی نیچوئی اتھی یون میں نئی نیچوئی اتھی یون ام بدلوین آلاو دبرو کبرو ماجنا چکا تی یون اگر ون میون آلو چک بوزن اوڑی دی آلو اگر ون میون آلو چک بوزن اوڑی دیو آلو گبرو بنا چھ سکس اتھی یون مگر سکیا اللہ ونیل ساری گئی مسجد نبی اس مزاسم جمع گس اور یہ تھی مثلا مشور کر یام ساری سمکھے پنن پنن یہ موج پیارن حتی میں کو گو خان مول حتی میں کو گو وقت جگر ایم بدل نظر گسن نظر تراؤن دوری پکن تاجدار کیا پکن موج گئی دون دون موج گئی دون دون ایتی گنڈن گلز السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام بینی میانی محبوب یس آز میں سننی چو دی چاوی یاو حوال کریو مینا سکتی ہست تاجدارم ترو ماج کن نظر کس مالک بن سنان احنزا دبن اگر دپس سگو شہید امس گسن ماج برداشت گس او کرو گو ماجن برداشت حتی کرو گو ماجن برداشت سانر ماجن کشمیر چن ماجن ونک یم تنگا چھنا پروردگار کرین حفاظ رب ہے نرد بہا یما ون تیمی آئی کیا یہ تے مطلب تے میں سمجھو کا مائنس یما کر اصل کا دبوک نار گیسن سچ پت حقن تا پروردگار ہے ان بہار تکرنے پہ بیان کیا انشاءاللہ پروردگار ہے رت بہار یو صدیق اکبر والمحبت کا سجن کرن تاجدار شکارس مزیار
ہر کن یار وت وت یار پکر پکر یار یل کار سوراس کن درائے تاجدارس دوپن کھسا میانن کندانی مبارکن پیٹھ کت پیٹھ کندانی مبارکن پیٹھ کھس ام پتہ یم سائڈ اخ زانو مبارک یم سائڈ بیاکھ زانو مبارک تاجدار چھ دست مبارک تھیس سر مبارکس پیٹھ ات یار مگر ام تاجدار سند یاران ام وفاداران ام جان سارن دپن وائی خدای یتوسس نبیس یار مگر تمنا چھو ون گسس بنن نبیس تجت یار نبین بنون یس یت یار تجت بنو گسم بناون یار یلی یت بیمار لاسٹ کس وقتس پہ ووت ام تین پنن کوڑ بلائت دپن مین کوڑی تل سیوڑ عائشہ دپن کوڑی ول ول یوڑ اتالو مرتضی سے ونکا میں دکھا غسل کیا دپن میں دکھا غسل شش سوزن امس دپن میں دز پرانی ژادر مز کفن تیا پنہ ژادر مز کفن علی المرتضی دپزو میں دزو تمنے تمی تموی دست مبارکو سید غسل یمو دست مبارکو سید غسل دیت رحمت کس پیغمبرس علی مرتضی یہ لگو کو مسجد نبی سندر کرا دبو لوگو پوچھو کیا پوچھنا ہے آج دمو ہر کوئی جواب فرماون یل جواب دیوان گو آخر چھ مے ونن پت دپیس علی المرتضی یوت علم کتہ آوی دپن یل مے تاجدارس غسل دیت تاجدارس غسل دیت یمن پلکے مبارکن پیٹھ آب قطر کیا تمے چیم تم کی برکت کرم خداین علم عطا دپن ونزو شاہی ولایتس میں دز غسل دیو یتھو یمو اتو تاجدارس غسل دیت دپن ای عائشہ مگر دفن کرزو میں نبی سندن پاین تل یل میلم جائے ٹھیک نہ میلم تل کرزو عام مزارس مز میں دفن یل میں تت میلو مگر یاد تھزو گڑ منگزو اجازت گڑ کیا منگیو امس چھنا پتہ نبی چھ زندہ اجازت منگزو یام تلوک تاجدار یام تلوک ام سود یار دپن یہ لاشتوک وقت دوس یہ وسیعت کرن پن خان پن کوڑ فرماون پکن پکن یہ اوتن واتناوک آواز دزکائی محمد یار چی دپن میں دکھا پانس نجائی ام ساز تمام بگسا یارس نشی دفن دپن اوڑ گئی آلا او دخل الحبیب الال حبیب سلام آو واپس جواب پت دپنک یار کرہون یارس نشی دفن دبیو یہ چھو یتت یار یوس قبر مست یار تاجدار فرماون یل قیامت دو اس وتھو مسجد نبی مزدرائے ایک طرف فاروق اعظم بی طرف صدیق اکبر پکن 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 یام گئی ام پت فرماون یارو وچھو کم طریق چھ یل قیامت دو وتھو امی طریق وتھو اس قیامت دو تیتاسم یار سیدنا صدیق اکبر ربن بنو خلیل سبنو ابراہیم نبیل بنو خلیل سکوز بنو حضرت صدیق اکبر ہوس خلیل الرحمن یوس خلیل النبی پروردگار کرتن امسی خلیل سنگ پاس اشسائرنی مالما سائرنی انشاءاللہ سائرنی کرن مالا مال سائرنی کرن آباد صلی اللہ علیہ یا رسول بس
بارہ رب العالمین ہے سارے رت بہار ونکس سپدی مجلس اسلامک سکالر مولانا محترم توصیف صاحب نے ذریعے اس گئی الحمدللہ حاضر یمن حکم انکاری کرت ہفتس مزی یہ پروگرام دیون تو یتھے یمو فون کور میں ہکن یمن واپس ونت کہ نا یا فرصت ڈائریکٹ دت میں یمن یور واپس جواب کیاز یہن تعارف چھن تہی کی یہن تعارف چھ اسہ الحمدللہ رب العالمین تو اس آئی انشاءاللہ تو ساری آئی وہ بڑھ لول محبت گئی ہوئی یتن جمع پروردگار کرنو سارنی حفاظت یتن آو اس وین اخ جوان دبن دعا چکارن کندی خاطر فادر حال حال گزریومت خدایا تمس کر مغفرت